Begitu gembiranya rasanya sukacita kita pada hari ini. Kalian menerima pemberkatan nikah dari Tuhan melalui Bapak Pendeta. Kami sangat bersukacita, Bella, Boru sepudaku, Koninang Belaku, Marsia Minamina Mahamu, Marsia berjuang. Apa khotbah pendeta tadi? Ingat, ya. Sokon hatau pasang ada orang nami,ison adong ulus lima ulus hela, patah nami tu kamu, elak tuto kurupuk, lasma rohamuna, lasma badamuna, ajalon. Tuhan tadi batama nama lepas-pasu tuhamuna. Sokon hatau pasang ada orang nami. Dan kami arira kepeak di tomani alaman. Maksudnya mau diapain? Badamuna mana sorasiran, kopi muna mana marsi gonggongan. Pinatikon hujur di topian tapi ya. Anak tulia pihak makalakka saya tu si mahamu dapotan pasang dia. Mesi tabatua mempanginggongan si borok. Tuhan tadi batado si leong tua. Saya dohok mahamu di paroro. Yo
Dison hela, amang hela, tapana adong dison madar. Ini sebagai simbol molo ado ulaw isitohan. Asa hubas samuna maghubas di ulaw niya. Ito kapag muna doon, soman helaku. Oma simbol di Mandaron. Jadi sah manauli sah manaringgan tuhamuna helaku doon.
Tahun